ak Jeiso. Kongoi lagok amun kaoitu Sunday school. Sikoberurok Jehova. Kibendi ketieni ak kiletigei lessonit ak kemwae memory verse koberure Jehova. Otokotin en Sunday school ongesahau sikotoretech Jehova. Jehova kwandanyo kiweche kongoi en saini, kongoi amun kaitoretech ak kaikonech kasarta keityin Sunday school en betuni. Kongoi Jehova nenyon en lagochu, kongoi kinetigei ng'olyondeng'ung iberurech amun kakisa en kainetab Jeiso etindenyo. Amen. Kongoi ai lagok, amache ketestai en Sunday school nenyon en betunyi Ibrahim, amache kinam ketien ak kemwa memory verse. So kotomo keityi memory verse anan ko ng'alekab metit, amache ketien kondoiwech Abigail Cherotich. Ongetonosen ai siketien. Tuguk
kongoi any lagok. Kaketien tiendo nemwoe kole tugul koimukokse eng kayanet. Kongoi Abigail sikoberurin Jehova yeitieni ak ikuru tiendo sikoberurin Jehova. Amayan kemwa ng'alekab metit. Kitindoi tugul is? Makokinetkei? Kemoche any kemwa ng'alekab metit chekitindoi en betuni. Konamwech Abel Kiprotich. Aya, ongemwa ng'alekab metit. Losunot Jeiso. Losunot Jeiso kora. En kainutik kekurenon Abel Kiprotich ando ng'oliotab metit nemiten kitabutab. Kalewen aek kurgat somok koitet 5 komwoe kole imong'un Jehova en muguleldang'ung tugul ametiengei naeng'ung. Losunot Jeiso. Losunot kora. En kainutik kekurenon Faith Chebet amamwowok ng'oliotab metit nemiten kitabutab. Galatia kurgat 6 koitet 10 komwoe kole uyochin biik tugul lemii ako nesire chebo kotab kayanet. Losunot Jeiso. Losunot Jeiso kora. En kainutik kekurenon Abel Bet mamwowok ng'oliotab metit nemiten kitabutab. Tienwogikab kalasunet kurgat 23 koitet 4 komwoe kole moiwei yotyi amun imi koboto. Losunot Jeiso. Losunot Jeiso kora. En kainutik kekurenon Abigail Cherotich amamwowok ng'alekab metit chemiten kitabutab. Tienwogikab kalasunet kurgat 16 koitet 1 komwoe kole ribon Jehova amun inye neamong'u. Losunot Jeiso. Losunot Jeiso kora. En kainutik kekurenon Stacy Chelangat amamwowok ng'oliotab metit nemiten kitabutab. Tienwogikab kalasunet kurgat 28 koitet 6 komwoe kole iberurot Jehova amun kikoswon samutikyuk. Kongoi lagok sikoberurok Jehova. Matoutien en atkai tugul yomwa kunon koyoekitu komoutien ako iberurok Jehova en ng'alechotet. Kokas matoutien onam en betut agetugul. Amache kinetkei aira lessoninyon. Wikini konye ko kokinetikei akobo ng'o? Daudi ak ng'o? Ak Goliath. Kibar Daudi Goliath. Makikinai? Kikinetkei kot kenai akenai ele kibarta Daudi Goliath. Aya, amache any keker raini akobo lessonit nemwoe kole Daudi ak Jonathan. Kemoe kinetkei kenai kele ki Jonathan ini ko ki ng'o ako kiyoe ne ak Daudi. Ki en wikit konye kingokakobata boriet nekiyoe Daudi ak Goliath kobaibait Saul. Ki Saul ko kimakilaitoriat okwek kobaibait akocham Daudi amun kiiterter Filistik chekikakoimin icheket kabisa en kasarta nekoi. Kole amache any kotebi Daudi en konyunet en kotab laitoriandenoto kikuren Saul. Kou yu kitebie obwat yu kibutyi kibukandet kole ne laitoriat ongotebi konyun. Ko kingokakobar kora Filistik kobaibait Saul kole amache kotebi. Akonam any kocham kora Daudi amun kiyai boisiet nekararan ako takoming'in. Kakile koitany kasarian age nekiwo Daudi kobokobargei kora ak Filistik. Kotakoming'in osinye tom koet, mara kakoek barnotiot kole. Kale koterter ako kiakoim Filistik kabisa lugetab laitoriat Saul. Unoto bas kakile any kobokobar any Daudi any kobargei ak biik en olin kosindonis. Kakile kingonyone ketienchi nebo iman. Kale kotieso biik, kotieso kwonyik en ireu tiendo nekararan. Kole laitoriat Saul bo ne tienono akose? Kele kitieni amun kakosindonis ng'o? Daudi. Kakosindan luget kora. Kale koim any laitoriat Saul kole kalyan kijanayandani kakecham. Kokas Saul kole kakecham kosir inendet. Lakini kitoreti Jehova Daudi en tuguk chekiyoe unondo kou yon kikakinetkei wikini konye. Sikobar Goliath ko kikoin ng'o kimnotet? Jehova. So en lugoni tugul yoe Daudi ko kitoreti ng'o? Jehova. Kakile any en kotab Saul any ko kitindoi Saul any werit nekikikuren Jonathan nekinekit koechin ak Daudi. Kakile konam any Jonathan kocham Daudi amun kakotebi en konywan akoek choronok kabisa. Kakile konam any Jonathan kokoi ngoroik chebo luget, kokoi mosibik, kokoi okot tuguk chon kiboisien en luget cheu kipchobok,
akocham is koek choronok, maoechin bichon ko barnotik, ale kochomyo kabisa. Akonam any Jonathan kabisa amu mi konywan konam kobaibait kabisa Daudi akobur tugul. Amu ki Jonathan ko lakwetab laitoriat ko kibur akine ku laitoriat. Kakokeris yoto. Aya kakile koit any kasarta anum nekakoimgei kabisa babatab Jonathan Solini kan kole pakakecham kabisa kijanayandani. Kakile kole amache any konyo Daudi nyon kobutwon kibukandet. Kou yukinye, mobwati akwe kobokobutyin ako tokomi konyin any tom koui. Olong nyo olomany kebutwon kibukandet Daudi. Aba ko kitindoi muguleldo neya akobo Daudi, laitoriandani Saul. Kakoimak amun kakotoretot Jehova Daudi en luget nekiyoe. Kokere yoton bas kakilany konyo any Daudi konyo kobut kibukandet kobaibait Saul ni kora. Ongen kit nekiyai Saul, kakile kiicher Saul ngotit akomach kotor Daudi. Imoe kobar amu matakobaibait amu kakotoret Jehova Daudi. Kakile kwo kityo ngotit akolum inat, malum ngo Daudi. Okere Saul kirib Jehova kora Daudi. Kakile konam any Jonathan konai kole abak machome babanyin Daudi kou ole chomdoi Jonathan. Konam any kong'ololchi Jonathan kolenji amoche siunyge simabarin baba. Kakoker amun choronok. Koribot any Jonathan kabisa akoele en eunekab babanyin asimabar babanyin nekilaitoriat. Kakile kirib Jonathan kabisa amun kichome amun kichoronok. Kakoker makitinye akwe choronok, kitinye sukulis aketinye senga chekichesoni tugul mau noto. Ochomdos is ak choronokwo. Makikolegei choronok, kichomdos. Sait age sukul kesomegei kilamit unoto. Kakoker ko kiyayan tuguk cheu chon Jonathan ak Daudi. Akilany kocham Jonathan akorib kabisa. Kakile kilangat koskoteni kole simabir ngo, simabar babanyin. Kakile kirib any iman akobaibait Daudi amun kakosich chorwet. Kakoker kaonai kiy akobo chorwet noton any makwechan Jehova yon kitindoi choronok kyok kerib ak kecham. Kechomye, chomye nebo ngo Jehova. Unoto lagok. So yon kimi ko kichoronok kechomye ak keribgei nebo iman. Konyone any Jehova akotoretech akoyoiwech nemie. Ko lagok kou inoni kotinye choronok. So sait age tugul ochomye ko choronok asikonyo mieindab Jehova akoribok akotoretok yoekitu. Ongeker ng'oliotab metit nebo raini. Ongemwa Johana kurgat 15 akoite 13. Komwoe kole matinye chi chomyet nesireni ale kokoito chi sobondanyin akobo choronokyi. Ongemwa amang'u ale kaonai ongemwa Johana kurgat 15 akoite 13 komwoe kole matinye chi chomyet nesireni ale kokoito chi sobondanyin akobo choronokyi. Ngotoretok Jehova lagok. Koburen chomyet nebo Jehova. Kongoi sikoberurok Jehova akoyoiwok nemie. Ongesam. Jehova kwandanyon kiweche kongoi en lesonit nebo raini. Kongoi amun kaiborwech chomyet nekimiten en kwenutab Daudi ak Jonathan. Kongoi Jehova nenyon akobo lagochu toret siekitu kobur en chomyeng'ung ak choronokwak. Kolosun Jehova akomwoun kongoi en kainetab Jesu Kristo ne yetindenyon. Amen. Kongoi lagok sikoberurok Jehova. Oekun choronok chechomdos. Amen.